Wabafowethu kwasuku ukushisa umthandeni SK ke lapha ke sededeleke icover yomsebenzi wakhe ke lapha la khona ke azobe ebhula khona ihawu ke eshaya ingoma ke enenkosi phakathi ke lapha ke isihloko sakhona sithi ke gcina ngci. Bafowethu umthandeni lo icamela ishaya insizwa yasemdletsheni ke lapha ke njengoba beyithemsile ke ukuthi intambama kanjani ke namhlanje ke uzokwenza njalo nangampela ke uyifezile ke ifiso ke zabalandeli bakhe ke ongamawilisi ke amahle ke lapha ke nayi ke icover yakhona ke lapha ke ngikholwa ukuthi imbola semakhaya uyayithokozela futhi ke uyayibona ke lapha ke kodwa isihloko sithi nje gcina ngci. Lenkulumo bafowethu ke sizoyizwa engomeni ke uma siphumile ingoma ngaphandle ke lapha ke abantu abaningi ke lapha ke sebeyibonile le post ithe imihlala lapha ke einkundleni zokuxhumana ke abantu abaningi base bayishare fast ke lapha ke njengoba ke igijima wonke ke uFacebook lapha ke yona ke le cover kaMthandeni ke lapha ke asazi bafowethu ukuthi yini phakathi kodwa ke ingoma iyakhombisa ukuthi ke inomsizwa phakathi ke lapha ke asazi ke thina ke sekuthatha sekubele njengoba kunjalo khona la kwesiqiniseko esemedia ke sifuna ukuzwa uvo lwakho ukuthi ke ngabe uthini kwakho Paula nayi cover yealbum kaMthandeni ngolesithathu iyeza enye cover ezasehulisi la hamba khona ke nentombazana ngokujwayelekile bafowethu asitholane kwezinye engizokwenzela zona ubusuku boniphathe kahle.